indleleni. Ungangizwa kabi nomasonto, ungizwe ngathi ngizo encourage ukuwa. Ngendlela uNkulunkulu aserious ngayo ngalento yokuvuka. Abafundi beBhayibheli nabo abahleze ethendeni. Kuthiwa uJesu wethu eya esiphambanweni wawa nesiphambano ka9 wavuka naso ka9 efundisa abazomlandela ukuthi kulendlela makwenzeka uwa uyaphakama uvuke. Bazalwane asibizelwanga ukulala la sawa khona, sibizela ukuthi bese siyaphakama ukuze sihlabelele ingoma ethi sangena lapho kuthiwa ongene khona akaphumi kodwa ngaye saphuma lapho kuthiwa akuphunywa akuphumi. Abantu basesontweni lakho ukuze ubabone ukuthi abakholelwa ekuvukeni bahleba ngawe bonke mawumithi kuze kube abantu basethaveni abakunikeza isavana bakududuze la bekumele ngabe bayakuphakamisa bahleka ngokuwa kwakho ngoba abayazi imfihlakalo ethi singahlala etafuleni elilodwa kodwa sithenjwanga ngama-test afanayo. I feel like preaching tonight. And I feel like preaching good. Abednego no Shadrach no Meshach babehamba no Daniel. Behleli naye etafuleni lenkosi. Kwathi makufika ukudla okuhle boyi4 bala ukudla kwenkosi. Bathi ngeke singcolisi. Becabanga ukuthi bazothi mabelingwa balingwe boyi4. Kodwa esithandweni somlilo angimbona uDaniel owayekhona etafuleni ngoba noma ngabe banqaba into eyodwa kodwa ngeke bathestwe ngento efanayo. Ubulima bukaDaniel kungaba ukuhlekisa ngoShadrach noMeshach noAbednego uma ngabe bese sithandweni somlilo kanti ngeviki elizayo yena uyemphandweni weingonyama. Thinta abawu2 uthi asithwalisane imithwalo. Thinta abawu2 uthi asithwalisane imithwalo. Mangabe uhleze eduzane kwesimungulu ufuna umuntu okhulumayo. Thinta abawu2 uthi ungahlekisi ngesimo sakho. Thinta abawu2 ungahlekisi ngokulingwa kwami. Umuntu mayelingwa usuku elingwa isitha kodwa usuku ethenjwe inkosi. Akuzwakali. Ungahlala my brother. Akuzwakali mama usithole ngizophinda. Umuntu mayelingwa